Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bhuti kunjani? Siyabuza. Sikhona. Cha wethu ukhuluma noNcengwa la. Lo washuzi lo. Anqala nomnyeni. Khamba kahle. Nakufani bethu. Cha wethu angithi ulokhuzane lo unqala lobuya ngathwakala vele efonini lapha na ewezile inetwork yakho niyabheda. Umnyeza ke ifoni yamcilela labo. So wena mfowethu kunezinto njengoba sesiya ku trial mhla ka14 buye zibe nokungidida so mina ngoba ngihlezi ngiavailable ke for ukufona yabo ngoba ifoni nginayo la ngikhona ayingicilele mina mfowethu bengifisa ungisiza njengasiqaleni ngoba mina esikhathini esiqaleni mfowethu angikwazanga ukuxhumana nawe yabona ngizwe ukuthi kade sikuthumele le ndoda lapha ezansi ngampela mfowethu wona uyakwazi ukusondela kuyona ngoba le ndoda lena enye ibheda kakhulu mfowethu yabo la muntu unkezeni kakhulu mfowethu yabo le ndoda sikuthume kuyona kule nto efanele inikeze yona mina ngagcina bengitshela umnyezi story kwawukuthi ngidiniwe nje ngidinwe lo mfana lo mpofana yabo ngangakwazi mfowethu ukuthi ngigcine yabo liyanto ngi-entertainer ngiyifaka emqondweni kanti mfowethu ngase ngidile futhi ngihamba namacala amaningi lo mfowethu ngoba ekhulume kahle ukuthi wona uzohlangana nomfowethu wakithi umese nihamba nonke niyalapha nezansi yabo befike kube khona ninikeza khona mase niyahlukanisana kodwa omyeza futhi ngeke ngimbali incalane mfowethu umnyeza umuntu obuye abe nobunjana mfowethu yabo umnyeza avedane ahambise wethu kuyalapha yabo mina i-feedback angisayithi sengizwa ngaye uyabona nto mfowethu so mina ngeke ngibuze futhi ukuthi le ndoda kwenzakalani imali iyanqabelana ukunika uma usufikile kubeni iyayikhulume kahle kanje sila naye meetingini ukuthi asithumele umuntu esimthembayo yasho futhi ukuthi wena inankinga nawe yabo ngisho nakuba impela mfowethu ubungangene kule yabo angifuni mfowethu umeqhama sengithi mina sengifake indabeni zami ngathi wena mfowethu leli icala kukhulu mfowethu wena ubungangene wawungahlangani ndaba leli icala yona yathi fanele sithume umuntu emaziyo esimthembayo batho mnyeza no unenkinga nawe lo muntu lo sebenza laphana kanje yabona yathi no ikujwayele kakhulu yabona bathi kodwa ayifuni kulo muntu omsebenzayo leso sikhathi azi batho mnyeza hayi ngekeke ngoba uwena ngwakubo yabona so mfowethu into enzeka lapha ya mangikhumbula kahle ngaya wangibrifa umyeza nase ngiya kule nto ngijwayele mina kusukela kudala yeah so wayesengichazela ukuthi kodwa wayesengixoxela njengomuntu engimaziyo nje sisizwana nje kakhulu namanje sisezwana so wangixoxela ukuthi ayena akangene kangakanani kule nto futhi yini acabanga ukuthi iyamfaka then washo ukuthi awuhlangene negenge wagcina ethola ukuthi ayakithi yabo then ke base bayaxoxa ngale ndlela njengoba la uxoxa so wayesethi ngoba yona into abazoyizama ngoba phela naye sengenile kule nto into abazoyizama eyokuthi ufakwe ilokhuzana inkece endaweni eyodwa bazoyifaka kimi then ke mina ke sengobe sengihlukanisa ngokwenu yabo then yakhuluma ngathi ngo300 yes wasekhuluma ngale ndoda yasezansi kamasipala ukuthi I know nayo khona ezokufaka kanti la iphambane khona babengayixoxile nale ndoda yasezansi kamasipala then uma sebeyixoxa kanti le ndoda le umpofana usehambe phambili ukuthi wonke ama-resources abazowadinga even imali ayifakwe kubona kuyena umpofana ngoba bila ngathola khona ukuthi bahlobene nompofana yabo so ilayo nakala khona ke into ngoba bathi mabevumelana naye ngokungazi ukuthi
asivumelananga kanjalo wagcina eyiyekela futhi umuntu wayezoba nama-resources amaningi uye lwababa loya then bagcina bevele beyifaka kumpofana then-ke la ungathola late yathatha kusu MM imali waphela impofana esizejele manje into engididayo-ke mfowethu sayikhuluma siphelele sonke ngifuna uyizwe kahle ukuthi nje mfowethu le ndoda yakhuluma kukhona umpofana emithingisela ejele kukhona umpofana kukhona u-MM lo wamasipala kukhona yena yathi le ndoda bafana senibekezele kakhulu ningithwalile abantu befuna ukungiqomba phansi yabo so ngiyabona la kuliwa nami uqobo mina bafana nikwazile ukubekezela ngizocela ukuthi ngikhiphe kunemali ezosuka eGoli wasichaza kunemali unomuntu osezoxhasa eGoli wathi uzokhipha imali ezofola andi-bail application yenza i-bail mayivala i-bail lo mali sihlukanisela nini yabo mina ngangazi ukuthi i-bail mhlawumbe izothatha noma 150 yabo le nenye imali sihlukanisela nini kuyicece mfowethu u-MM bahlangana nompofana ngomafoni bayishintsha lento kule mali sinanikezwayo yashintsha ayibona nje bebobabili futhi nami ngaze ngathola late ngoba ngase ngilindele ukuthi hayi nokulungile makhona okufikayo then ngizokudlulisela kinina ngokwemiyalelo nokunikeziwa yes mfowethu yabona kwagcina ngangenanga lutho so sabe sayihlanganela nenye indalo ndoda somewhere washo ukuthi hayi no lento yabo iyajika yama kanje nakanje yabo mina ngangabe ngisazi kwasho futhi sifikile kulokhuzana kumpofana uyamsila imali nale umyeza yasho ukuthi hayibo engathi izinto ijikile manje lama-resources asaye kumpofana lutho umpofana akasafuni ukudedela lutho kufanele lize ngakunina ninonke angisazi-ke isizathu sokuthi ngithunya ngedwa mina ngicabanga ukuthi ingoba indlela esazana ngayo naleya ndoda akekho omunye umuntu okufanele azi ukuthi sike sahlangana yabo kwamina ifoni yami ngayishiye eThekwini ngesikhathi ngiya kuyona ngayishayela so ngiyacabanga ukuthi mhlambe wayebalekela lokho ukuthi ngabikho omunye umuntu otholayo yabo so angazi ukuthi uyagcina kuqhubeke kanjani leyo lokhuzana le babona nje mfowethu izinto ihamba ngesinxele lo mfowethu vele ngakutshela Mr. Kangena yabo mina mfowethu engiyakutshela iqiniso ukuthi cha mina ngingene kulento nami ngayikhipha imali kushawe yabo nto engekutshele lokho lo mfowethu unenhliziyo lapho mfowethu ekhulume kahle ukuthi mfowethu asinikeze imali ngazi kahle nami leli cala mfowethu likhulu mfowethu ukuthi kungathiwa mfowethu thina imindeni ethi yahlupheka sinalutho manje u-MM ngamzamaza wamthola efoni nangisamthola engcingweni uyabona la lento izobahlungu bafowethu gcineni ngoba uma sengisuka ngimina mhla ka-14 ngifika ngitshela mina abafana bangakithi omngeza noNcalana ukuthi madoda leli icala sengikhathelele lona bengicelaza umqondo ngeke ngize ngishaya isithonzi impela mina ejele ngendaba yabanye abantu abahleli nabafazi babo once batshelwa yimina labafuthi bahlonipha mina batshelwa yimina labafuthi ngathi mina ababoshwe labafuthi boboshwe bephele khona konke abanako manje nokho ngoba lempethu uyakwazi ukusondela kule ndoda leya ndoda inomqondo iyacabanga mfowethu awukhulume nayo ukuthi mfowethu le ndoda le eyathatha imali u-MM ukuthi ukuthi waphele umpofana esesejele imali ovela sathatha wena futhi umpofana watshela u-MM ukuthi singanikezwe imali ekubeni kodwa le ndoda leyo sesithume kuyona lebiphezulu kamasipala beyi-district yayitshele ethile endlebeni babengamfikisi ngani phambi kwethu futhi ukuthi le mali ngekulunga ukuthi uyithole ukuthi nakumina sekunzima ukuthi ngisheshe ngimthole ngoba sesemaristek kodwa ngizoke ngizama ukuthi-ke ngimkhulumise ngibone ukuthi khona ngilangakwazi futhi nalezi zinto ze-corona-ke lezi savalelekile so kodwa uma kuvulwa ngizoke ngizama ukuthi-ke ngiyombona noma ngimthinte sihlangane somewhere-ke sizame ukuxoxa-ke sibone ukuthi yini enye
ingaqhamuki ngoba ngempela mawukuthi khona naye la ithinteka khona nami masengijika umqondo yabo ngalimala. Yongalimala phela le meeting asayibambana naye phela sithi uzosinika imali akaze sitshele nje indaba athinteke ecaleni thina umpofana efika kuthina sithethe ngamadoda amabili okuyiwona azokhipha imali akazange sitshele thina kulento le ithinta uMM kuphela so mhlawumbe ngaye inkulumo ekutshela wena lokho ngokuthi nje uyakulokhuza yabo nto lo so manje nophothi lento le yakhe le ukuthi mina ngeke ngimsoleke mfowethu umuntu oyinja kakhulu uMM uMM uyinja kakhulu mfowethu uMM mfowethu hayi wabo thina manje mfowethu siyahlupheka la ejele asinikwa ngabani ngeke bese zicala ukukhuluka ngako imindeni ethi ihlupheke mfowethu makodwa kamnyezo usahamba ohlala ngisho mfowethu elokushini ihlungalo into yakhona uyabo mina ke nje futhi kathi ngafuzuka mfowethu mina kade ngalokufuza into abayenzayo laba bangithumela namaphoyisa amanye ama-ops azongishekha umqondo aseThekwini ukuthi mina abangani babo ukuthi mina ngabe ngicabanga ukushintsha yini yezwe into leyo yebo futhi ekugcineni umuntu uzothi usushave la ejele kahle kahle yabo so kanje mfethu lento le mfethu angifuna ukukhohlisa inkinga but ngizobonana nesitho zakini mhla ka14 sixoxa umlomo nomlomo kodwa ngibe ngilendo ukuthi mawuyithola yake ngikhulumisa ubunga uyikhulumisa futhi ukuthi hayi mina ngisaneme futhi ke ukubeka nje igcwala umlomo ukuthi mina mfowethu uma ngicose umkhumbi uculisa wonke umkhumbi naye mina ngongqongo uyotshela inkantolo yena ukuthi akahlangene kanjani ecala imali ethu uzosinika wona yani phela mfowethu awekho umuntu ozolokhuzana lo munye umuntu mfowethu nathi sineyingane yabo sineyingane nathi mfowethu funa lo mfowethu abona abafowethu befuna bayicele noma yini uyabezwa kahle mfowethu umuntu anakho mfowethu akudayise icala kuleso akudayisa nakho acele nakubantu acela kubona ngizwa kahle ngoba banabantu ababaxhasa ababathamdayo le mali vele engasuki ubone imali elande egule kumuntu okuthiwa uyaxhasa yabo besinike le mali esifuna ukuze makwenzeka sigwethe sikwazi ukwenza detection of sentence noma siaphile icala ngoba siqeda sabhoja vele ngebe sesikhokhela abameli uyabo phela mfowethu ngiyakwazi ukubona ishare sedlalwayo mina uyabo hayi no kulungile mfowethu ayengizama ukumkhulumisa mangisheshe ngimthola kumakuphela lo-21 days asinikwe wona okay mfowethu ukuthi ngizobethi asithenda kodwa ngemina mfowethu angisaneme umtshele mina mfowethu ukuthi angineme mina ngamzama-ke naye mfowethu mina ngayifuna number yakhe ngaze ngayithola mina mfowethu nginetworkile la insizweni ayifuna ngaze ngayithola number yakhe ngamfonela ambhale message ngicela angifonele ngenumber yakhe iqonde ngoba angifuna ukuyizwa kuyena lento engabona ukuthi uyabaleka ungidushela kulo muntu oyinja kakhulu lapha ezana lo muntu okwamasipala uyinja kakhulu-ke mfowethu eyazi hayi no kulungile mfethu ayengiboni ngizame ngibona ukuthi ngizofika phi okay mfowethu all right sure